Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün avgustun 8-i Cuma akşamı kuni biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Donbass'ta Birleşken Kuvvetler Operatsiyası mıntakasında Rus işgalcileri mutekerege bakmadan tinchlikni bozmaga devam eteler. Bugün düşman tinchlikni 4 kere bozdu. Bu haqda Ukraina Mudofaa nazirliginin spikeri Dmitro Gutsulyak haber etti. Gece Bogdanivka kasabası granataytkıç ateşine tutuldu. 2 kere vodyanı yanında hafif silah kullanıldı. Sabah ise Novotroitskiy meyilcileri kurşunattkıç ateşi astında kaldı. Uçuda Donetsk vilayetindeki kasabalar. Volodymyr Zelenskiy Türkiye prezidentinin kuruştu aman 4 saat devamında prezidentler Kreml möbüslerinin azat etiluvini, Kırım işgalini, Yarımada'nın askerleştiruv tehlikesini ve Kırım Tatar halkının akları kurçalığını müzakere etti. Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye Kırım işgalini tanımaydı ve tanımayacağını tasdikladı. Bunun ile olar memleketler arasında ticaret dönümü artırıluvini ve Ukrayna'ya yatırımlarını müzakere etti. Şu cümleden Zelenskiy Ankara'nın Donbass Astiyapasının gayrıdan tıklanılmasında iştirak etmeye davet etti. Tafsilatlıca Nevbet Kilevhamızda. Ukraina ve Türkiye prezidentleri görüşü devamlı oldu. Memleketler başları Kırım işgalini, Kreml möbüslerinin azat etilüvi uğrunda işbirlikni ve ortak ticaretinin inkişaf istiqballerini müzakere ettiler. Görüşü gayet iyi ve dostane muhitte geçkenini aytalar. Soydaşlarımızın tarihi ana vatanları Kırım Tatar halkı, Türkiye ve Ukraina münasebetlerinin mühim bir kısmı. Kırım Tatarlarının Kırımda bar oluvu. Onların akları korçalavı bizim esas prioritetimiz olar kalacak. Donbass'ta cenk ve çatışmalar tezden bitkenini isteyimiz. Bu çatışma barışık tarzda halkara hukukka göre çözüleceğine inanamız. Pek çok Minsk anlaşmalarını Donbass'taki cenk hakkında laf ettik. Geçenlerde 4 askerimiz helak oldu. Onlarını sükunet dakikasının anmağa rica ettim. Dünya herkes şunu anlamak gerek ki, kayda olsa olsun, herkes bizim askerlerimizni hatırlay. Bu, onların tuğanları, aileleri için mühimdir. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Rusya işgal etken Kırımga giriş ruhsatının almasını kolaylaştıracak dep söz berdi. Bu haqda o Kırım Tatar cemiyetinin görüşkende aytdı. Onun aytkanına göre Moskva mecburen Yarımadadan sürgün etken Kırım Tatarlarga Kiev vatanlarına kaytmalarını gerçekleştirmege borçludur. Я точно знаю, що настане день, коли Крим Men eminim öyle bir gün gelecek, Kırım Ukraynaga kaytacak ve ayrılgan Kırım Tatar korantaları kene birleşecek ve bir sofra başında toplayacak ve onların hayatında tek baktlı günler olacak. Bizim için elbette en önemlisi Biz için, yani Kırım Tatarlar için en mühim mesele Kırım'ın işgalden azat edilmesi. Çünkü Kırım Tatarlar için Kırım'dan gayrı başka bir yer yok. Bugün ise Volodymyr Zelenskiy İstanbul'da Biznes Forum'da iştirak etti ve Patriarh Varfolomey ile görüştü. Cefer Umerov, Ediye Kataman, Selim Tahtarov, Türkiye. Ukraina devlet başı Volodymyr Zelenskiy İstanbul'da Biznes Forum'unda iştirak etti ve Patriarh Varfolomey ile görüştü. Biznes Forumu çerçevesinde Ukraina ve Türkiye arasında işbirliğinin artırılığı hakkında anlaşma imzalanıldı. Alakalarımızın beketuv temeli ken mıntıkavi ara bağlarımız. Bunu Ukrayna ve Türkiye şirketleri tarafından gerçekleştirilgen bir sıra balaban programmalar tasdiklay. Bu energetika, alternatif energetika, kuruculuk, tamir işler, çiftçilik ve diğer sahaları. Rusya ordusu Finlandiya ve Estonya yanındaki adada helikopter bazasını abadınlaştırdı. Meydanlar Fin Kafriyası'nda Goland adasında yerleştirdiler. Avrupa Tadqiqatının malumatına göre onun terkibinde takım dispetcher noktası, meteostansiyası, yakıt kuyuv noktası, texniki hizmet etuv noktası. Bu meydanlar helikopterlerinin er türlerini kabul etip olacak.
Кыргызстанда бір кешелі қолды 48 яраланды. Анда сабық президент Алмазбек Атамбаев барғағана уджум етілген вақытта чатышмалар юз берді. Ерле хабер васталары білдіргеніне көре көветчілер шок бомбасыны ве резиналы құршумлар қоланған. Атамбаев қабаржылықнен қабатланыла. О учкере сорғуға давет етілді, ама ойледі келмеді. Мемлекетнің қануларына көре бұнды ансон қабатланған шақысыны тақиқатшыларға күчнен кетіре білелер. Спецназ Атамбаевның еване уджум етті, ама оның тарафдарлары оны қорумаға башлады. Атеш олды көветчілер кері чекілді, шымды не ерде Атамбаев болуңғаны белі дегіл. Кремль мобиусы Роман Сущенко жазасыны Украинада чекмек азыр олғаны ақында весиқа имзалады. Бұқта ақ ұқуқ құруйжы Марк Фейген білдірді. Амма бұл весиқаларының әмиетіні қабартымаға керекмей. Русия тарафының ниетлері да белі дегіл. Ве умумен шымділік денішіф ақында айтышмалар бұзлатылған стадиялары деп қайдетті Фейген. Украин форум хабер агентлігінің Парис мұхбері Роман Сущенко екебін 16 сенесі сентябрь айында Русияда федераль телекүсізлік қызметі хадимлері тарафында яқыланылды. О эсассыз жасуслық еткенінен қабатланыла. Кешкен сене июнь айында Москва махкемесі Украина журналистіні 12 ел апи жазасына махкум етті. Роман Сущенко қанунсыз суретті Киров велиетінің жазаханесінде тұтыла. Күн медаль более шарнен Украин тақымы евдеке Авропа далух чемпионатында ярышмаға девам еті. Ярышмаларының 3-ші күнінде Украина жима тақымына күміш медаль кетірді. Оны Олег Калади қазанды. Сонки далуға қадар о бірінші ярды еді. Ама сонында оны Олимпик ойынлары ғалибы дүнияве Авропа чемпионы Алман Патрик Хауздинг кереде ташлады. Украина тақымында эки алтын ве эки күміш медаль. Үрметлі сәржелер бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді. Дадычы хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.